Ka sorkar jela hasi pelai jong kata yau kala Plie patba ya ka market complex jong ka Shillong Municipal Board ha Polo. Ya ka ni ka market complex la simpor ban pendep ya ka jingte hadu shipo Snem tat hadu bandala ban Plie ya ka ha ka ni ka sengi. Ya kene ke market kompleks Plie du Menteri Kampen Roysor ke jela uba Hamlet Sondoling rengkat ke jengidon lang Menteri ketenat kokot kakya uba ALHEC UMLA ke North Shillong Constituency uba Adelbert Nongrum ki head officer ke Shillong Municipal Board ba ketenat Penroysor kinong Shong Dukan bat kiwi-kiwi. Laban kedau hang ni ba ketenat Housing bat Urban Affairs jong Sarkar Pedang kalamang pisa Arpway Point Sau Iway Klur Tengka ha ke Snem arjar shipau arjar katway bantai kene ke yo Polo. Badkala IT Syaka National Building Construction Corporation bancinai kene kayo kebadan arspa kandai puhnyo teli kidukan. Haba ajing kera kene kesengi uba Hamlet Sondoling ulong baka jing Slam ban pendap kene ke projek kedai namar bakladon ke jing mudoi makot duma jeginong dia dukan ha ke jing syari bad ketenat sorkar kelamat jing eru ha ke jing bamplat ke pisah dak sorkar pedeng. Ulong bakum menteri sorkar rengkat badu menteri rangba ke jelai kelalet ye kendo ya menteri Kampen Roysor jong ke sorkar pedeng Uhardip Singh Puri. Banbo ya kejing kerpat hakmat jong u badai de kejing sengap lem jong menteri ke sorkar pedeng ba ke sorkar kala pelat no ke pisah bad kala ai Syaka National Building Construction Corporation ban pendap kejing tei ula penbenaru ba ke sorkar leng ba ke Smart City Project keladap ban mang nyupsan Klur Tengka banchna ya kayo Polo ke batamai ke bandan Marjan bad kene ke market complex bad chen on aino ek work order show kontraktor ban sedang no ek kam balak milenti ba une kontraktor pendap banchna kene kayo ke batamai hapo kalai Snem. Hagani ke jingelang ke menteri sorkar rengkat badu MLA kila ai tiru ya kipata syakinong Shong Dukan rengkat badu Shabi Dukan bakin yo ban Shong Dejing Dieno hagani ke market complex. Kini kidukan ki bahmat narup mensua harum mentaru 4 dagan dujing keren. Nomor kini kidukan jong kiru simet. Te wala kataru nomor bang ilasna ye kini ka beling ke batamai nak liang jungi mentang sepersang bani kedua bani keren barki kerang ba kenang kata ka give antik dak liang jongki bad liang ka jungiru ka cepat ini kalau bangin perkuat ye kini hendai banglek gunung yang melak malek marba kedai jongkiru simet tu kausan tang kalau bala dak kada ke sut jumut liang jungi bad liang jungi matrai aku singi ngilak ban pembet iki berkat trai ba don ke jing berkelana ke liang kesokar mansua kamlek lepai kata hamtam ong ba katong tengah ni ke cakah ni ke long ban bahkan long ke internet ke kering ke beri bikin wan kai sekini di shopping kompleks. Pi kata katong kaplan jeng sukar burim kalau ke tham ban batai nama rabah pikiran dekat tin ke kamru ke belong kumta bar kaplan ru ke belong kumta dan rei pi mata kumla pi kata ka Times Square ba pi ong mata kam sumlong ke balak community da bubun balang kata ka berdep nginum kuat ban Hadien dengan tu pi pada puak manta ke ke beling ke batamai ke Polo market ke batamai PCN yang jing Plie juga ondala dep ngamani ngam kuat ban putroi hando ke dur ke long ke building re dal dep pada ki pai ba ke CI ke long komdu ke Polo market ke batamai lan ki dong kam ban nujor kita bong ke Times Square kamlong ringa pada ngam kuat bong ROM re pin i ke plan pin i ke dal dep ke projek pada ipai ba besar usuh ipai ba